أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گلی تماشوان هجا بقدر و قیمت خدا جوه راضی به. خدای تعالی ایشه والهف بینه. خدای تعالی حضور تک مالا و صحت تک جان و برکت تک مال و. خدای تعالی لآخرت و تک جنت لجنت جی و تک جنار حضرت رسول الله علیه الصلاة والسلام. گلی تماشوانا ایرو بحث الصحابی کا پیرک کد حرب احود دا کد چقا بمدای هینکرنی که حسکرنا رسول الله چاوه ایرون بحثایی بکن. اف صحابی ناوی سمیرا بنت قیسه دا حرب احود دا عراقی دا دبین کی که حضرت رسول الله علیه السلام شهید بیه که دبین شهید بیه آلی که رسول الله الودره صحابی به پرایی برده بازدن. tabi beri vakti çüne harbe que رسول الله چیه یک صحابی چونه صحابی پیرک چونه تنه زلام نه چونه صحابی پیرک بریندارا نهرت نه صحابی پیرک آودانه بریندارا صحابی پیرک هنکی خدمت کرنه تنه زلام نیم بونه yani. Hani mesele kime peşiye heye dibin ya şehre çizine çimere. İca ku sahabi burada Ali ku Hazreti Resulullah lüvederi biyek bazıdın Hazreti Sümeyraji ve evci burada bazıdı bir sahabi jiperane tabi sahabi şehit ketne cenazevan l'ardine servanda derbastı bin yekce Hazreti Sümeyra ramile ve digre dibet zani vane ku ardine tvana nabine qey hani حسكرنا رسول الله أمجد بينك أمجد رسول الله حسكين فقط حسكرنا رسول الله اشتاقوا بيه حتى سميرا الماضي نره دبي بالي أزبانا دبينم شو نابينم دبي دبي فيا زلام منه شهيد بيه دبي فيا باوي منه شهيد بيه دبي فيا براي منه شهيد بيه دبي فيا جي كره منه أبجي شهيد بيه دیگر که شهید بونه جی وان مشرکا جسد وان جی eziyet dane ki yani goş jekirne bejin pozyon jekirne gohe wan jekirne vesaire dikel bi avay ku wan dibine ji qeşxul wan napırsa dibe ez vana nagarim dibe ez dibe Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam digarim dibe ka ev heyetine ez wî bibînim dibe ez wan digarim diçe وانا دني جبيرا ندشن حتى رسول الله دبين حتى رسول الله عليه الصلاه والسلام دبينين طب صحابيه تجي حتى سميرا جي خداوي سر دبي رسول الله دبي اس اودي بابي من تمام برام بقربانات تفنت او قاس صحابيه حتى رسول الله عليه الصلاه والسلام حسكريه قال لك جارت حربادا شور هاتيه دسته خدانه بره دسته صحابیه جیبه تیر هاتیه سره خدانه بره تیر سره صحابیه کتی ایجا افجی حتی سمیرا بنت قیس او خواست صحابی که ایمانا و قوتلی ایمانا و مزن کش مرا حس کرنا حتی رسول الله نشان ده امجد بین که امج رسول الله حس کرن حس کرن اشته اوه خدای تعالی ما ببر خیر و برکت آوان صحابیه بکه وما عفو بك متخ جنة أخو وانت بمن دخير وخشيدا وانت تمام أمانتي خدا